Ima ljudi, ovo je Gabi Begović i dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo istu igricu Scary Teacher 3D, ali da bi počela ta igrica i da bi došao intro, imate 3 sekunde da stavite like i da se subscribe-ite na moj kanal. 1, 2, 3. Ok, već mislim da ste stavili i idemo u intro i video. Evo nas u igrici! Sad idemo igrati. Evo. Tišnut ćemo skip. Ok. Moramo razbiti televiziju. Da ona ne može gledati taj film. Njen omiljeni film. Da. Idemo sad tražiti nešto. Di možemo s time televiziju pokidat. Ali ja ne znam s čime možemo. Možemo s čekićom. Ali ona zaključala oba dva vrata. Ne možemo ući. Ajmo vidjeti ovdje negdje. I da, možda je tamo u njoj sauni. Idemo. Da vidimo. Ok, tu nije. Nema nigdje ovdje. Idemo sad tu. Ne znam, ja mislim da ima u ovoj kući. O da, imamo čekić. Sad moramo televiziju pokidat. Nešto je sa kamerom, ne znam nija šta. Ali kako ćemo televiziju pokidat? Ok, ona ide prema vratima ili ide na stepenice. Ide na stepenice. Ok, ide na vrata. Moramo van. Pošto ona ne može izaći van iz ove kuće. Ne može ona neće mi primijetiti ako ovdje već ovako stojim. Ona je sad vani, a me nije primijetila. To je dobro. Ne znam šta ide raditi. Možda ide vježbat vani, ali mi ćemo i tu sad čekat. Ajmo. Ok, ona ide negdje okolo. Ne znam nijadi. Ja ću otići sad ovako i čučnio sam. Ne znam nijadi ona. Ok, ona je tamo. Ok, otvorila je vrata. Brže sad. Nemoj da me vidi, molim te, nemoj da me vidi. Ok, nije me vidjela. Mi smo sad u njenom dvorištu. Samo nemoj da ide s one strane, molim te, ne. Ok, ne ide s one strane. To je dobro. A mi moramo ući u tu kuću. Moramo nekako da vidimo nešto. Ovdje baš ni ne želim da uđem. Bojim se jako. Nema veze, otvorit ću. Ajde idemo. Nemoj da uđe u kuhinju. A nije to kuhinja, nešto drugo. Ok, ide na stepenice. Sakreću se ovdje da me ne vidi, da me ne primijeti. I da, ljudi, ovo malo duže traje, ali nema veze, to je samo za vas i da dobro gledate. Da duže gledate. Idemo tamo, nema da me primijeti. Ne, to je tu. Razbili smo televiziju. Moramo jako dobro bježat. Baciš sve. Ne znam gdje da se sakrijem. Ne znam gdje da se sakrijem. Ljudi, recite mi gdje se da... Evo prozora. Izlazi, Gabriele. To. Sad ćemo se lijepo tu sakriti. Da vidimo. I da
Pobjedili smo! Lajkajte ovaj video, šerajte ga i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!